Kita le kelompok Seke. ya bercerita tentang cerita Lo seseke. Hei. Sebelum Metiak mulai bercerita, kita ya perkenalan diri dulu. Tiang Aura Suci Sudia, Tiang Ahmad Aunurobi, Tiang Fitri Nazilinli. Tiang Helmalia Syahani Putri. Tiang Cahenir Gitasari. Hore. Keceritaan di zaman lae arak sopok cerita. Sepasang senina semama sangat patuh. Di akhir hayatna, semama berpesan tipak senina saknyangkan betian. Lamun lahir anak mama, ndek lupa beng ye aran lo seseke. Kontek cerita lahir mama. Muk teparan lo seseke. Seseke artinya bodoh. Sopok jelo lek waktu gen arak subuh, manuk ngongkong tanda wah menah. Selapuk kemanukan tarik muni. Tersambut isi suara ngebang lek masjid. Lok seseke turas lalu sembahyang. Selesai sembahyang, lok seseke lalu tolong ina anyapu mariri, ronas piring, mopok, dait siram taletan. Tetu-tetu mula bodoh, sesuai isi aran lok seseke. Sekalipun sak meno, seseke sangat tetunah kangen isi inaan. Sopok jelo, inaan suruh seseke lalu beli kemek jok pekan. Lalu nguruh jari saudagar kemek. Saudagar si jujur dait pacu. Seseke endenuah tolak perintah inaan, sambil terenyuh lalu si kesuruh beli kemek. Si pikiran beremben tanya jauh kemek. Datang lek pekan, langsung ia pelek kemek si endeen boke atau entek. Yan beli kemek no, bingung ya lo seseke. Berembe bayi yan tan jauh kemek no. Oh aku bingung jauh kemek ni, berdagang dua yang dek tahu apalagi ya jauh kemek. Oh aku dait akal, uning seseke. Berdagang dua banjur boya antelu. Buat terus toto kemek sino tan sopo suahano boya antali. Buat terus perenton kemek no jari seke langsung tooroh jok sopo tau. Seseke lampa ende narak keraguan. Seseke empat pencar kemek ento ape yang berdagang jari saudagar kemek. Di arak bay dengan milih bergak seke bahkan luwe dengan si bengak lalu kita kemek tarik tepung. Dek jari arak laku kemen. Seseke ulek lalu ngelapur jokinaan. Meni uninaan. Oh gama anak tetuja luwe dengan datang, tetuja luwe pemborong. Lagu pasti pada bengak si kita kemek desi selapuan tepung. Lamun ngeno beca delai malik jok pekan. Beliang tebebek. Lagu ndek bayi beli kelinci laun salak belim. Bebek teharapan tolon adit mau embun telok bilang kelemak. Seseke patuh lek perintah inaan. Muk terus ya berangkat lalu jok pekan lampak naik. Demen datang lek pekan langsung ya bayah bebek dengan den girang bergak. Muk terus seseke lampak ulek jaun bebek kadu keranjang waktu no ya lapah gati dait melek minam. Pokok tian sing keok selangangan. Sing anden wah nyampah ulek kelemak. Maka betelah seseke lek sedelangan. Entah narak sopok kokoh ya tahun mandi. Mulai mesa-mesa marah empak gurami. Seseke langsung mikir mau terus muni. Pasti bebek milik mandi marantan aku. Bagus ku lepas beya aden mulai nyelam le ai. Gek unin bebek seseke. Bebek nu langsung ngoncat. Di atas ai ia tahun ngelai. Lagu seseke jadi bingung sedih aten. Dait pinang otakan paran bebek kan selapuan gombas. Di narak tolang dait empaan. Iya ampun ngompal marak bunga. Oh gama bebek ternyata isi de di narak isinya gombas. Mun belin bebek kan terjauh si ai. Lalu ngelapor jukinaan. Ina salah malik muk beli. Bebek sak muk beli no ya gombas. Dinara isin. Ya ampun pilih-pilih yang lek kokoh. Oh anak mulai sifat bebek pasti ngoncer le atas ai. Den ketelap marak batu. Uninaan. Sopo jelo malik seseke belako le inaan. Melet lalu an bedui kau. Sanggup pana lalu awisanan. Sanggup pan lalu awisan, pete pupa. Sanggup pan ngaret timaan musim panas. Inaan seseke setuju doang apa sak milik anakan. Lalu seseke lang rorong kode sempit gati. Dai ten sopo tao, dai tegitaan kana kocek arah 4 nyekan pinak kedekan si tanak malit. Mun rapetin isi seseke. Yeruan meli milu tapi nak jadi sahabat. Beterus pada besalam. Apa aran ni batur? Ketuan seseke. Iya aran kau baturan, jawab batur seseke.
Oh aku melet gati bedoi kau. Sak ni kanggok unin seseke. Nah, iya kau mokoh jawab baturan. Aku wah ndek sabar. Kau ni harus bayahan. Apa-apa melem sanggup oke tukahan. Ndek belo pikiran seseke langsung serahan kepeng bayahan. Kau mokoh ni. Terus lampak ulein senang gati ruwen. Datang balin, dia narak dai teninaan. Lo seseke bingung mbela ninaan. Ndek ngonek langsung ule inaan jauh kacang. Sambut dan isi seseke sambil bercerita. Ina, wah kalau beli kau, bagus dait mokoh gati. Mbi nani kau sak beli no anak. No muk simpen anik dalam laci, jawab seseke. Yak bengan mangan bilang jelo. Pasti demen gati le kaun tiang ini seseke. Ina seseke becat-becat lalu gitak kau sak tetolok le dalam laci. Ina antinjot sambil ngentekan. Apa baik sak membeli seseke? Ternyata kau mainan kanak kode le tanak malit. Mula dasar seseke. Malik le sopo jelo. Ina ane ngaraan acara tahlilan. Seseke kesuruh ina lalu tutut kiai. Jari pimpin dengan zikir. Seseke bingung, saya nggak andin tahun ruang kiai. Berembiaran kiai, nak, unin beketuan. Penjelasan si Inaan berkali-kali, lagu undin doang ini paham. Inaan berterus beruni, kiai no berdua baok, belo atau jenggot. Becatan tamboyaan kiai, no saya nggak anjelo wabian, unin Inaan. Langsung lampas seseke lalu mete kiai. Liwat, nia langan jurang dait mengkol. Lek bawa jurang no arah anak Allah. Terus seseke lampak. Datang ye lek anak Allah no. Langsung kita bembek mama nyeker lalu on kakan pupak. Bembek no berdoi bawa belo. Nah, iya waharan kiai kan nurun bawa kan belo gati. Unin seseke. Seneng angan dan seseke wah bedait kan si kiai. Mah iya baik jauh ulek adit becah datang balik unin seseke. Saya nggak le balik wah luek dengan ngantih kiai. Unin seseke. Datang le balik. Ina ni wah mau tiang kiai. Jauh tiang ulek ni ye. Unin seseke. Ina lo seseke. Ngaka kelelek jang kesakitian. Si gita kiai baok. Lagu bembek. Bembek mon paran kiai si seseke. Sindinarak kiai anak. Ndek iaran kiai anak. Bembek aran sak mum jauh tia. Becatan tak lalu tulakan bembek dengar. Lalu tepara maling. Lamun maling tematik si dengan. Lamun tematik baik sejarin. Unin seseke. Tulak seseke lalu atung bembek jok tawan semula. Takut ia lawan teparan maling mukte semate. Lek sopo waktu seseke tamu ojok baren manok. Ndek gita tain manok bere-bere cakrahne. Tain belot sangat bais bebalut lek imane. Mikir seseke aneh gita bais kenani. Selapuk bih bais. Unin inaku lamun te bais berarti wah mati. Ndek te irop malik. Oh gama aku mati. Seseke lalu bait tambah kali ne loang tau nyak talat diri. Loloang sino le bawa lolon kayu. Berterus seseke tamu talat diri dalam liang si pinakne. Bere-bere nepluk sopok buat pauk masak. Ambun sangat sangeh dait manis. Aden ke ndek mati jak pasti wah kukakan buat pauk sine. Lagu sayang aku wah mati. Inakne elek balik sangat sin susah. Wah bian seseke ndek man ulek. Biasen yo meru ngerap dalam balik anti pejak sin tersuruh isi inaan. Sampai ke lema malik seseke ndek man bae arah ulek. Demen wah meni selapuk manok tanden wah kelema ina seseke lampak lalu mete anakan. Selong-selong dai tun seseke nyeken lalu tumput diriin isi tanah le bawa lolon paok. Becat-becat inaan ungkah seseke. Berterus jauhin ulek. Oh gama anakku, lamun ngene lalu si bodoh blok de. Jak pesekolah melek guru ngaji unin inaan lek sopok malam. Inaan berpesan. Endak baik milih bekalin kaca guru. Lamun mangan harus tetap bareng-bareng. Si sangat telihne. Dia tahun lalu tetatong ojok guru ngaji. Terserah ngaji sangne bau arak penaon. Aira aden bau jari kanak si terpuji. Sekeno harapan inakne.
Bertahun berbalit sesekek si nuntut ilmu lek guruna, lagu ndek ninik tahu. Huruf sepelang ndek ninik dait, lagu ia tetap tekun ndek ne putus asa. Timakna teparan bodoh isi baturan tetap ia tenang. Sesekek kanak jujur, timakna bodoh, lamun wah berjanji pasti tepati. Ndek ne girang berugung endah, lamun ngeraos ndek girang berugung. Apa jak unin ia wah dalam matin. Ndek na milih bekelin dat gurun. Mbe jak lain gurun. Ia milu doang. Jari bentek sandal. Maka ia tertunah si gurun. Tertunah endah si selapuk baturun. Nani datang wah bulan haji. Gurun milih lalu gawe ibadah haji jok tanah suci. Tebarak sesekek entan gurun yak lalu haji. Sesekek becat-becat berlakuk milu jok Mekah turut guruna. Guruna terenyuk gitak sesekek. Dakak mengenu sesekek tetap pendirian mele milu bai tipak Mekah. Ingatna pesan inakna. Si ndek kanggo bekelin kanca guru. Adekna si barang-barang yang bai buka takilan mangan kanca guru. Guruna berangkat teduk-teduk. Ndek ceritaan sesekek lagu. Sesekek marah alemaan mau cerita entan gurun wah berangkat jok Mekah. Guru, anti tiang, gen tiang milu jok Mekah. Sesekek nyurak sambil pelai kencang lalu kejar guruna. Terus ia pelai tipak serin segares. Pelabuhan taukna taik kapal guruna. Lagu apa wah sepi lek pelabuhan dengan wah tarik berangkat. Dengan si beratong endah wah tarik kulek. Banjur nangis nyurak sesekek empuh guruna. Guru, tiang harus barang-barang kaca sida. Ndek tiang kanggo bekelin ngeno pesan inak. Sesekek terus nyurak lagu ndek arak dengah ye. Sesekek pebola tekatan. Milen bai susul gurun lalu haji tetap pentokol sedin laut. Bere-bere datang bebatang kayu. Terjauh si ombak bergelompong le julun sesekek. Ndek mikir belu sesekek langsung nyelontak tunggang batang kayu no. Entek kayu jauh aku belayar lalu susul guru lalu jok Mekah menunin pajar kayu no. Kayu no bergulik terjauh isi ombak. Entan-entan sekedip bertengah ajaib sayan ngonek kayu no sayan meluncur jok tengah segara galuh. Teombang ambing isi ombak. Lagu terus melaju marak perahu. Ombak marak gunung sehingga sesekek wahan ketelap wahan muncul. Lagu sekedik-kedik ndek entakut. Tetap pentenang dan bulat tekatan. Yan lalu susul gurun. Awal ketelihan, umbak kadang marak gunung, angin kencang, sesekek basak keroncos. Terbanting isi umbak, segara sangat ganas. Kayu terjauh sayan tengah, sesekek nurut doang, bejak lain angin jauh kayu no. Dalam hati arak sekek, yan lalu jok Mekah pita gurun. Selong-selong datang empat hiu. Melen kakak nanti sesekek mau ia takut sekedik. Lagu Malik kan tenang, datang petulung Tuhan. Bare-bare lumba-lumba datang bantu sesekek lawan empat hiu. Sesekek nyelontak tipak bongkok lumba-lumba. Berterus lumba-lumba no ngelai jauhnya sesekek tipak sopo tau on si ndek nuah terkenal sendek mana. Jauh lain terjauh si lumba-lumba. Muselong-selong gitaan kayu tetunggang lek sopo tau berterus sesekek Malik nunggang si kayu no. Kayu meluncur jauh sesekek andang bat. Tengah segara galuh Malik dai tenendah pulau-pulau kodek kanca selat-selat. Luek gati pengalaman sesekek lek segara. Tuhan tentu pemurah ngicaan rahmat. Bere-bere sesekek datang lek semenanjung tanah Arab. Bedait kanca gurun lek Mekah. Gurun tinjot si ngegitak murid lok bodoh. Bere-bere datang lek Mekah. Oh gama anak. Sida aneh gati. Napi kadom liti anak. Si baun lalu datang Mekah. Unin gurun. Tiang tunggang batang kayu. Oh guru tiang. Tiang jauh pesan oleh inak tiang. Dek tiang kanggo. Bekelin kanca guru. Dait takila niki. Ndek tiang kanggo buka mesak-mesak. Harus kanca dua doang buka. Ya kelorani barang-barang. Tarik pada tinjot. Demen uah buka takilan no.
ternyata isin emas permata. Oh anak, sila tengiring ucapan syukur kulean lok Allah Ta'ala. Sekian cerita lo sesekek sak bau ite ceritaan. Mudahan elek cerita nike bau te baik hikmahan. Matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.